receive tax on behalf of KRA. Onjoria aya na ene nyumba cia gukomborithia mokite hamwe kwaririria uria makwagiriria riera ria biashara tauni-ini no oro hamwe na ngombo itiganite. Hao mamoguls wametoka mbali na wamejenga mabiashara yao kwa miaka na miaka. Kwa hivyo wamelan hii biashara ya real estate wameilan kwa undani na kwa experience. Marihi maiguru ma nyumba marerikana kuhatiriria muno onjoria nini niamu matikoragwo no hoti wa kumariha undu uria ucungagiriria ogwitigira kwambiriria biashara na aingi ao gucitabaniria nenda-ini. Marihi ma nyumba mari iguru muno na nyuki na nitungiahoya landlords muno aya tuma nao tumorie na gitio kono manyihanyihie matige kuingata investors tondu nginya muhuri wa biashara munini wa kuma ngirigana rimwe guikuruka gathi agioka kwambiriria ndarahota guthii na mbere ni undu wa kuriha nyumba goro irathie thutha wa mieri 6 kaigua ni ahingire nyumba no korwo no mathondeke thogora wa thi ahuria biashara nginya ya nini akuma ngirigana rimwe 200,000 no mahote kuruta biashara na nyuki. Kama vijana shida ile kubwa inakuanga ya biashara ni seed capital ya kuanzisha biashara, alafu ile expense za kuanzisha biashara ulipe licenses, ulipe nini, ulipe landlord, uitishwe goodwill, uitishwe nini. So vijana wengi wanaenda kufanya biashara zao online ama unafanyia kwako. Kama ni biashara ya kupika unapikia kwa nyumba, unauzia kwa WhatsApp kwa sababu huwezi pata space town. Oho ene nyumba ingi marerikana guciaka na gucirihia goro ni undu wa nyota uria ukoretwo kuwa nyumba ici na ringi marehi maiguru matiri ma county. Andu ingi muno ni marenda kwanjiriria biashara na space iria ire guku citiganite na ngirora tu na the rule ya demand na supply wakora kwina space nini na andu aria marenda kwanjiriria biashara ni aingi koguo rent igakorwo iri iguru muno na riu no nginya mundu agiciria uria ukuhota ku match that based on the kind of business yoreka ri na haria uigite biashara yaku ri no nginya ukirutanirie niguo hote kuriha rent yo. Onjoria ya riu ni marathaitha ene nyumba ici maikurukie marihi niguo na nyuki iguciririe biashara nyingi. Environment ya kuhura biashara na nyuki ni njega na ni kuri na andu aingi akuhura biashara but they are being scared off because of the high rent of the houses. Handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Laikipia njitagwo Githui kwa Wairimu.